buriya hari uburyo ushobora gukoresha bworoshye ukamenya niba umukunzi waguca inyuma. Hari ikibazo ushobora kumubaza ugahita umenya koko niba guca inyuma cyangwa ataguca inyuma. Ushobora nko kumubaza atari ko mukunzi mbwira niye mpamvu ituma unca inyuma na Kelly. Ashobora guhita gusubiza ati mukunzi sinshobora na rimwe gukora ikosa ryo kuguca inyuma, ndagukunda. Menya ko uwo muntu koko atigeze anatekereza kuguca inyuma. Ariko niba wenda iyo umubajije hanyuma izina wamubwiye ukeka ko ashobora kuguca inyuma, mbere yo kugira ngo agusubize rya zina akabanza akarisubiramo inshuro ebyiri. Ariko mukunzi mbwira wamburanye iki ku buryo inca inyuma na Kelly? Kelly wuheze. Ariko rubanda ntibashoboye guharabika. Ubwo urashaka kuvuga Kelly wa mukobwa dukorana ku kazi.